kinengo cha mundu ni chake na kinengo cha mundu ni chuka kikabindwa mikalile yake na kumumya ngasi ya nthi kumwijia ngasi ya yulu umunthi twi bandu beta wa mumandu ni runda ukambani isu ni esitwela mweno banengete na indi twikomana na muna umwe kana jamaa umwe wina kinengo cha kumba kindu akachumba kikaumila kindu smart kindu chana kevyu nawe ni ba mumandu ni kaundini ya Masako ni thangi munenge mwamani kana atukethio mwene na twitumwanya nake ni twakomanite nake ngio ba Mutongo TV ngwatani ya mukamba kilunguni cha inengo na mikalile indi umunthi twinake imwe kwa imwe twiona wia wa moko make kana kinengo cha moko make nyeni twasal shabeti wambwe na ukethiana na uthocha na indi mwendo musiai sia hekani muthoche mweni witu nthino wa kilungu kitu no twakomanite nake o kilunguni kicha inengo na mikalile miaka 3 mivitu kana yona bwitina indi hekani munenge mwanya ambe kutumusiani kana twambie sasa poa sana Prezo Logistics mwene kila kindu keni musesa Mutongo TV twambie. Hi guys, Mungu mbele, hakuna mkate mguu mbele ya chai. Ipo siku tinye Prezo Logistics Moldings na ndimo ukamba kivindio na ndina moyo mwingi. Yeah. Na indi ndikuona no wende na okweana na kukua nikole ile pyu. Na kusije bala na kutilo miaka 3 ya 2022. Wewe witutethukuma. Gym ya kutosha bayaja ni gym. Bayaja kuthi gym. Ni nama inuka. Luku nayo unapiga kama kawaida? Kama kawa. Kama kawaida. Yeah. Asante. Na indi mwenda musikia isia hatu inake mwe kwa imwe aba mitambo ni ya Mutongo TV. Wali kampeni wa YouTube ito ni Mutongo TV, Stock FM, Facebook ni Mutongo TV. Mutandao wa X ni Mutongo TV na bayanthini wa TikTok ni Mutongo TV na kwa kila bandu wengwati atasalsha beti. Ndize twambia ba maundu ni maingi na sia ba kindu kivina ta mundu kuoji munyanya yeah. Na especially mundu mwako manito ingi itwambia na yulu tibiketa ba yu Wana ndize tubiketa ba lakini maundu no tombola na kungangana na bika bano na mwako na siangoko kambani rundo kambani yeah. No tuvika ku lakini na to sisi aba no na mwako munene muno na niwone tabisani lakini ni sibe ibindela twakomanite twina kutwaiti kana tukaka kindu kinene yeah. Na watia wasiepe kindu wende na kwaka wende na kwaka wende na kwaka na indi mwako no na yu ibinde siyo mbei kuma 2022 2023 2024 2025 ninde chathi chesa kuka kuyania ila miaka siyo nde yapita imaanisha hata ta mundu ethitu nthini wa maundu ma mwako oni botu kwambia mundu akwithia ibinde siyo nde kwiza vike omunthi isi ni miaka 3 na nusu yeah. Kumevinda yu mwako evina na takwa na isenye Prezo nundu mwako wivina kuivanga nombola lakini kekana ino toni nyamwako akwa nako na 3 months na iwe wona yunundu ninenda ni bundi na no tula tuni twenda kwaso kala na kwata noko nikasya ba niona kibeti na siana no sio soma kibeti no kiendo kisukwe lakini watu wanasema uko na pesa wewe. Pesa gani? Miaka 3 Watu wanasema hivyo na timu yake 3 na kite nye wewe mwaka wa 8 oyaka ondiaka nikiwa mu hiyo meta runda ukambani by the way kindu cha mbendo kumeta muno runda tayiba lebikete nizike Prezo ni obundi monene na ndimeta runda by the way kila na ise nombe yakwo miona baitina na ekite mabati ma red versatile na ndivyo kwa marunda pe client yu ambete ye tupati tone kite nombani mwako ni wakwa tupati tu ila nete yonondo nomba roofing ne ka runda na ne bau negwa tupati tu na thine kama unaona ise kisio kikito kuma saa kwa tembe anaona tupati tu mbane tutileta yika na tupati tu kurunda ndeza na kukitetwa na versatile kukitawa na dekra labda ala maleba ala manini ndiye taya utiombe so nona tupati tu ngogo kitatu baamusi nitha na manisha na umya runda Nairobi na toka kambani na kijo kethiwe
Yesu tubati tu ila ni nakitia yu na bagwa kwa na ukana mya mabati azuma ima red neki ayu dekra ini dekra yeah ikwa mundu lo vaya yo to siete na nuko senga yo ini cho no kana si the anita kumba wa isi ndu ile ao mamite maybe ona nita wallpaper kwa ala face wallpaper itu ya isaelewa ala tetesi maundu mama vati yu ko ila no kie yu na mye bati yu na mya no kana kuna bana isa ko kisioni wapi bayi na sia na mya Runda Nairobi na toka na mita wewe ibinda yu na akasia tene na akasia Karen Runda nimeleta Ukambani but wewe na alika Karen wewe ape ando meo kunanga versatile na kola Karen Runda ndio zaidi ya bati yeah Runda thank you pe mundu bayo to siye na ndana mboma na wota alika tutsembe tunike kana ga kuona mitandao ni be mundu ngina ke maybe utanamba ku mama na pe angina mama kwese yima kwendo ingi wetambulishe kwana na kinengo chaku na kinengo chucha kuenda byo kende ni kana twende we prezo abanye matambise nyendie dhani obundi pe mundu baye kwasia mwano atona ethe contractor munene nyeni dhani obundi emambo nao niligeto baandiaka nando makasia mabundi mainomba so ala matambise nyeni bundi wa kawaida wa ku mold nwese kinengo chu naka nomba kuma ndingo konenga mweno obungo na usisia ni wetu nondo yukumba nyinisi molding kwa kikamba itawata ni kukumba yani kumba yomba na igo wona ando ingi nondo ni fashion molding siaibo but beke ndo twakasia pe mundu to na da baande akasia prezo asia molding ambana Mombasa molding yesi ambite kutene Nigerian o yuto akasia kwethe prezo nyino nasia yu ninye na ete molding nondo media ninye na likile na pena metoke na nalikana we amusio wa molding so ni na isa you for now we are speaking company yako yo nene Kenya kwa ku mold na kiyo ni choto ukita kinengo ano choto nene ya tuma maundu kibindu ite mikalile yaku ene teta na ambo vikabune ndati siyo keba itina vanini ondabi wowe ya niata ta prezo yuwe kana na prezo to mwese wa Runda Ukambani mwanile waku prezo wa iliata na kinengo kicha kuchaku mold kana chakumba nikindu wambi ona chuwi munini nikindu wendie wasome nikindu wendie how did you get here kindu takicha ndo chambe nyetu mabadha ni setu na mwitu te mabadha twi twins na kicha ngwatie ne munini ndo ithia kwa ndasa mabisa na uwa kwa ndakia ndo nomba kawi kinengo yu pa kwitu ikindu kitakathela ono tiewa ndo yu isiona peka buroka kwa ke school na kwa withia bado akakite kaka tusumba kwa kanini chau kauki kinengo kitathela kauki umete kuma asiine na kindu kingi butita nambo yu muno nyewe yu ba paumbikete yu yani kuyana kwakwa na nite na maisha mebina muno ukasoma na thina ukakoma nanza mukathekwa mukethia kwenyu kuitunye kama kuona tia zero ndo kamba ko weza ithia yuko twino kukono ko itwe nomba cia nini twaisia nomba cia mabati tasiona kwa majirani twetwe na nomba hiyo koma nombani cia ndakana itoletwe na neki natangangana natoka butu abikaiwa mama no umbe yu kumba kwa kuyu wa ithile bwata yu utena kwa sekana ni kindu chautiwe kana kindini wa family yenu yuwe mwene ni kana uke wasie we mundu wa mwako nondo yasie kana mzae kana usiei ai muno akwasa mabisa na sindu cia muthembosu lakini woka wa yumilia na molding na before you kopenye yumile kwa media po bala wesile maybe nuendie school wa some ama undu makonetie mwako na molding kana yu ni kana yu wa mana we na wito wambieba ni school class 3 ni school class 3 ndiko labe lelo wa ba kwitwa mumando azo bagwa na kwa ila katapila sienza lelo na netomiwe tuta school tuitoka sione lelo sindo seubwa yunye kumbondo ethe ayu nomba atu school ngombe kusola na isawa kusebya katapila izu kwanza tabulana yakwa naite
kuoko kumwe kuko thela nweze yu plana cia skulu ethia ndange mo yu plana ezwe lo mekusia kuko thela so weza kwithia yu plana ya kwa bu no ka yu ngoka ngeka ali no kanga zebya katapila cia yomba nini ndi kali oliosu ndiumia na ndio be abaya kasikoni undu wona uketheke aka mute baitino kathiosi ukona kata baka muthanga na kaitulola na yu saizi ni service ciana ila thasoma imwe at least withia no zimbikio ngundi icio na buku sola na isawa nundona ni class 4 school ila nizometa kusola imundu ayambona kusolo kukindu kita art cha inthini waku kuma ona weana na wanene bayu yu mwako waku wambe yu ni kana wambe kwika sindu ila tukona baiti na witu na ilingi tuonete no kwisotrabe kulothu kumita maweyala manene otona kwa siyu amwe ni mama kumilia kana mundu athu kumaka onenga ka breakthrough mwako waku wambe kana kindu chaku mold chambe ki mwako chambe yendi Mamba Village waisa bube crocodile babu we are preso logistic moldings ko yo ndo na ida yuko asabala nambiye yukumilia art ya kwa pyo wethe ayo na mekwania na wethe atu school ndisoma na naenda ngakunanga kibalua kuwa ndo maketa ukoloka kanonga service imana ila tasoma imoga somba ka lumu munga iboslingi mana 5 siendo cia muthembosu lakini yu balanda asia yu mwako na newie yu na lolika yu nesa yu ni Mamba Village yu kindu kiu crocodile sunu zeni bete 11 na lengi no mention kana niwo umbite kindu cha muthembosu kumba yu mpatesu yu ideas yu kukiata ya you know yu utena mwako no wazi ni mwako na maybe no copy idea ya muno lakini kindu ta kinganyi crocodile nundu kindu nisi na pe mundu la nengetwe tendesu na idea la manenga ni tendesu matwithite thia kwa pala thukuma akamba craft niwe matosie maja Mamba Village ya sama bisa Mamba Village tenetha yo ki crocodile achongetwo na moteka nini lakini menda achumba na simiti ko yubwe bono kiolika mwene yula wo kionengwa buyosu wanengetwe contract yesu na kwa India zuma kombona mambia kindu kino musebye na chao na simiti nondo bendeka igo na India ne ya mundu osete contract wethe ani ndi wake but twatethia ni cia kila kindu chonde na monyo ndu gitome na jema kindu kisio na oyu kiobo ona na betila buni nae Mombasa last week ni nacho ni obo thank you ana muzeza Mutongo TV twende no kwatiania nake mundu preso logistics na indi tonezo trapye sito ya kwila ya kibande indi twiba musiku wake bala beto runda ukambani wateto sisi tina wakwa pena maundu maingi na mwako suo mbeka na twindo tutuona ukona tusio ai ni moko make we mwene ta mundu wani wa manakana kinengo cha kuno chuki kikakumilia na kiko bindu yenginya mikalele yaku ila nko yao tumie kinengo chaku kanela tukukuyo tumie kinengo chaku nduba nanga yako nengi kinengo chaku kwanzi ya siba kana kitumie kwanzi ya siba kwa hiyo wewe una kinengo ndukate kwikala kinengo chaku katwabia wirata ya kibande ndo ingete kwese nito Alex na ndo confirm no ndo mio kendo kwa Mpesa tevina nikwethe yangu tumike kendo sisi asimu yako tavina aya mwako waku ambe you know nwaka crocodile na ndunambo bikia yu kwa kindu take kana kusola kindu take nyenu sindise ni kumpa kana ni kusola ku mold kindu take na breakthrough yaku ya kulika yu mwakoni wenda ikundu mundu akakwita akakwamini na mwako wa mundu akakuya nzobe sika indu noko ukadeliver na mundu usi yakianiwa twika magilie metuki mambe okulia mala tusembete muno nako na Mombasa nako na butu akona sindu mbingi Mombasa yu mwako wakwa yu bala na mbiyo likana ni penya ni Kitengela mie Mombasa kuma kuandikwa na okanye Kitengela yu na okakwambia maisha na kumamba mauya yu Kitengela tipo na penya yani whether na still you is certain puka tenange bawa isa 2012 2013 2014 kwa hiyo Facebook but wethe ya mundu tiko na mwako pai mundu wesaiti kilono toine on upload tine ewe thukuma mwako ni mundu nukubitha mwako na skulu wewe kanethe agwe thukuma mwako andu mamona yani kwenyu mwe andu stupid na mutasoma na chao mwako mwako ekinde chathu
ano magi walikuwa na idharau sana sana. Lakini wewe mwako no kuvikite bala uyo yu mwako nyina wosa aina nye prezo nga kuna ona simu sia tekno nga kuna ka video ngeta ndo ama nini kamera ndithi nini uyane wako ona se ovya kindu makoka makangu ni avisa makaenda makambu mesiangetha nina album nene mono twinake mweni witu nthini wa Mutongo TV ni kilunguni cha Inengo na Mikalile maondo ni maingi ala tuona kunenea yulu wa mwako uwo nthe ona mikingi wono tukinite na undu we mwene utumite kinengo chake kikoko bindwa Mikalile yake pengi tumonete matuka tukasia mzee anapenda kiki sana nundu andu alo kutinda nyanamo ende akatwamba kunda kalu na tuisio kithia twende kwatiania nake tukaivasa. Na indi mwendo musisi wa Mutongo TV na ukethia ingi na uthocha muthenyano wa munthini wa kilungu cha Inengo na Mikalile ethia wina vau na wina kinengo na kukwenda tuchonanye kana tukineni kilunguni ki aitumo tumani mukubikisila kwa ilita tukende mwitano kana manthani nakwa mitandao ni yakwa yo ndekila bandu wingwati hata Salisha Betty wasie tunawakwa twirundo kambani isini yesi yetwa na umwene nwetu inake imwe kwa imwe va Mutongo TV nyeni twa Salisha Betty wa Wambua Prezo Logistics. Karibu sana ingi nthini wa kilungu cha Inengo. Na indi titanamba kusonga basa muno otoni thie na thamu cia iceni kana kinengo kicha kundu kwendo mama utena kuona no wika ubindukite maisha maku kana no binduite Mikalile yaku na muno kiilovia utona kwa Mikalile yaku ibindukite ata generally kana kiundu wonde kumana na kinengo chaku. Kindu chambe mwako na wosieta wia na ngaini wisa cia mundu akona mundu ena pitia kindu na kindu kila yo nundu ena pitina nacho akaendea na omukilia kauyo wakwa keka ndia wiki ya vitinde za thebikete pia ndo ingi omona ao mundu ambicio kindu akaeka nacho kuni thano kindu kitana bika mwiso lakini nundu ngai wonie ni na fashion kuma nye kuma na mina skulu ndiaisa kuthiko thukuma uyonge kawa mwako na inendete mwako so inakita wiki ya viti mpaka nesona mwako waliola maisha makwa uo mwene mwako waliola maisha ninendete siathini naku kana nitukomanite siathini siene mitwano ni andu siathini cia kubingwa mabiasala na sindu ingi cia muthembo su na maisha la tukwikalitie kana Mikalile la wende kwikalo itu kwita celeb tikwita mundu twikunenea muno na kinengo twika kwasia ni sawa ni Prezo Logistics yes lakini itu kwa saa undungi na baba katikati walikana wa celeb na kukua kiata kindu chambe we ayungwe ndota byando ba oyuya ni social media na kana ni penye umane andwangi mamane amini andu wange bathukuma mwako moke utumia skill moko utumia miendeleni yakwa nyino kiene silia ta mundu mwana muziki abikiawa mituki ni mwene ndi jibe mundu ibami sino na kibetike ko kezi mwana muziki wathio zino wangania niwe wonie na semba na likana na maselebu na mbio ma-support kana ni penye Jina zembie na alikanamo. Usiki unapenda wewe. No. Na ma-support. Na support mwana musiki wethe umisie wathi. Na munengo tambesa ota 30,000 20. No ni post ne ku appreciate. And tag wiola wakwa. Ukwa andu alama mfollow ete ni moke masembe ma follow Prezo. Na emambi yo mwatia. Na kwandikela viti. Nume bube mwana musiki uzini yonge. Nundo yuke nanye. Tazi ana musiki yo mteno tatisene. Nanye ndeza ukombia. Mwana musiki yo ni muthoku nundo muyegwa na. Kana ukombia takuta beti wina. Ukombie ndikathiba labengania. Ana musiki yo mbe ona mama akitie saikala. Wethia no temendo ngia lakini meza hivi hapana kitumi nondo uyu mutona etha mwemanitwa mwana musiki yo moene na inena nacia Prezo ndo
endo no na mwiko mana inyonde athingo nako nendo bindu amitindile yakwa bandu ngendo kata kana nongele angite ningo savia list nzao eta mahukumu nikaua na penye wende ne saa na betu misomo twaku ni uweta na ntumbe with us moyo Mungu mbele. Kwa nini unapenda kusema Mungu mbele? Of course nitukuona bala utona yune edukisinge wa yaku ningona bala ngai hukumitie bala kupikitie na bala wendete tujisi lakini Mungu mbele wendete kutumia msamiati usumo no na leka ngida kwa utumie taona 2022 ambe hakuna mkate ngumu mbele ya chai rada kindu kiu ndia cia Mungu mbele na isi se thina la twethana gwe pa kwito tene nondo andu matukwiye nai na isi ondo azima kwa matetheka na isi ondo twasoma na thina nang'ang'ana nesomi no form 4 wa isi ociana ingi isomete ciando ma university college but ilanye nambi yo thukuma wi Ngai na cieka nambi yo thukuma wi Ngai ne yonga imbe nake ndanzonocha ndio nilikuja nikasema amen to that, amen to that. Na pia mundu ba utona kuka kazi hata mimi wacha niweke Mungu mbele peke ndo ando matamama kwazia Mungu mbele kana kwikianga imbe uteo muthukuma no uteo mutanithia no we have they kauni niwe nitanitha cionga hii akaongoso uya na mimi gari yangu ndiendo post nini nasemanga Mungu mbele na no kengi ikakuja tena naongela hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Ni kumaanisha kulelewa kwa shida hautakufia kwa shida. Niwe nokie nona niyo bamu zinapo yu mukate we mumu napokio chiyo nokie nondo masista mako ndo maete nini matwete mekate atweki wa china mukate mambia se yitio ya slice tizi mbumu na vita chine na nyinyi mkate wololoa kwa hiyo kumaanisha hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Hiyo inamaanisha umundu no withe nani ukileta ba wendete andu makautheka naone maisha maipendoka hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Hakuna mkate mgumu. Na tumeongeza tena 3 ipo siku kwa tunambo bika bado tuko bado na uko ngwani mbebu andu megalata no tsifa sangu hiyo kuni runda mwa nzebe ningele ndio kulune ndako kule nikwethia etha wa ino uwezo bo andu angi wona o marafiki maito na marafiki maku na makwa mundu oka ngai amutangulia kana mwikonesa aitho kitheka maybe town ukithia bati bo kwemi witho wa masaku kana ilobi nikiwasa kuiyo kwa karunde su ya kumiete ba ukambani ba misini ona ile yundo ona wonje baya wonje ngalienge wikila nidio nukuona mwako shine na ti kwa udhuku lakini mwako shine ukasinda ti la myako ingila ingi ati ani navuta ivianene kana ivianene waku inawe no shine tu yani kuna nyota tu inang'aa na waina option ya kwa maybe wake town wake kitengela wake lobby you know kindu chambe ni utungo witina pakwito December ni tomba na asia theni na yukila December twenda asia theni na myaka suyo ndenye nisomete pai December nemwe pakwito waisa ukachathi kana tikeza ona andu mayoka kumbania pakwito kindu chambe mwina thina miyo itha yikiko na mwitha mwina kiko pai andu meza itikila kuka kukwenyu nondo ni thina na kinduku na nomba isu cia ndaka nondo andu me utumena na maenda itwiki ya cindo kana nini na kwa nasha before ningake town wow niambia bu kwitha muciei wakwa nikia ciona ci TV ne ekoko kimanga ba amen kwitha ona andu maithamba na shawa kuya nini TV ne kana kwa alama thamba shawe binda na alama tutheka wacha tuanze hapa na sina woga nikisema ni runda akinanganya kizu na wa kaukuye chocha atumie nyesi ndo nona majirani surrounding matutheka muno nanye nakuwa kindu kukuma tene ni mwana uweza hivi akane kaeka cia iwe lakini kana kake na uwe ukethia ti uwe wa miaka yako kauni nona ana ndiona iveti wenye mamangu amefanya watu wanamdharau
Pole. Na hiyo kitu ndio nizio nendao ni andu musiaicheka watu na musiai kendo kila wozaona siana mwesona musiai na siana nini wesona musiai ungewe na siana nini na enyu siana sia gwesia nie na isi kutethia isi kuyangale oyi kumbateleitwe musiai aitwa ite soko tukaitheke. Waswahili wanasema ujafa ujaumbika. Ndio. Kwa hiyo vinda ya mundu yani ndo asia nduka rula utikana nduka atie nduka ataye kwa asia kana kipa iki ndukitatondeka twasi win short. Yeah. Na ingi ve wathiungi wa mundu Wilberforce Musyoka winite. Aiti. Yesu ndailie tandu. True. Yesu ndailie tandu. Ni mwingi wateina wendo. Wakili musilanya wawo thayu ni wakwa niwe ngwenda. Kwa hivyo hiyo kijo kila kindu nyina. You know you got me emotional. Ina kwata so kila kindu nyina naona watu wananiambia Prezo umespend a lot of money kujenga Ukambani. Ungeenda ujenge hoteli. Sawa. Ningeacha wazazi wangu. Hata pezi ndo anu matamama. Kuka kwa kamwako to ni blessings kwa wazazi. Na watu waliwa nini andoange mamutheka ikue yani yethe nini niko. So kuka kwa kabando tabamusi. Nye namba kuka nambo tanithia family yakwa na sima kwa mo azimbe. Yeah. Thank you. Andu ala mwa ni tena mo atui kanosiana ni sibo siani la wa ni nacio mwikalo waku na mo yumeili ate yani andu asu ni mutinda na sie kana ni mokie maybe woka you know ina pe ndo maisha pia moka ama kotana nyanandu na ti kwa uthuku lakini andu ala you maybe wa ni na mo oima kosa hata kana mwikalo waku mausisia makosa hata ta mundu kindu chambe kukwito oneka ba town yetu kwa manite na ndo inge but ona ni uwa ndo na naenda kwa sia prezo ndefanya nyo nondo na yuwenye ona nyo tenye ni sukume ya kwando mate ombenda ukethia ameona kilasi chakwa ni kingi teacher meombenda lakini ndo abendwa ndia abendwa pe jamaa twasoma imwe na oyu nye twikala oimwe nundu wani okolea nongio tukindu nikiebu na twetina na siamo kunyo kuona ndo ona nyeju kundu iyo mundu prezo yona kuwa twinini makwia yomo nye maona ni mundu akaida ta mundu longi kunyo ndiaiza kwithukilia nikala ondo nyene kala ate. Thank you. Yeah. Asante. Project ile ya kunene wa thukuma yani yu katika andu ala thukumite yani kulia maybe ni profile na we lakini ni project vela wa thukuma iko nenge ka exposure kangi kai ai kitu kumbe ni walifanya yu kitonga DTC na maybe bathe amesi lakini nungi ula wa thukuma andu anene Ruto Karen kumbe tuko na serikali hapa Vice President Aliroba governor Atwoli yeo kivilani Obado yeo governor ando inge ndokumite we na guo nikanaja ando makomame yu kando na wea waku kwinenia utesa wea waku hata kana market ya hata ni market ya na media nenga ne namba ya simu kwa muntu na kuthia eba ya akukunio simu bwa nduko pia makwenda makommente ndo wasiwe ndo atila yeika kana kwa zemi sasa hii sitaki kutembea na watu wa chini na itinenga social media siaku YouTube ni yeto Prezo Logistic Molding boni kiawe hao kwa molding nini no ma subscribe Facebook ni Prezo Logistic Moldings na ni TikTok Prezo Logistic Moldings website Prezo Logistic Moldings ni novisi pa yota wala opposite AP nimeona bana Prezo Logistic Moldings namba kwa simu ni 0726 675 694 sio kelela 0726 675 694. Thank you. Na indi nundu wa masaa bauni botu kwa mbo vingi ya kilingo kitu muthenyane wa omundi na ewe ne kulio tambuka ndino wa mitandao yake ni Prezo Logistics ndino wa mitandao yake ya social media na kwa kila bandu wengwati ata Sal Shabeti na ino ni Mutongo TV ngwatanio